kio chaene ndi yulua kunaikiwa liu wa molio na mbeu kati wa Mauvoo angi maingi. Mbite Veronicah SYOMBUA Teresia Mwende ni wakwitha aitwa liu la Mauvoo kwanzia ya meko. Indi kwa uyu katambe ukwata alatumanengete uito utukuni wa umundi. Alatukumbanesye ni pamwe na kima cha Katende Kitondo na Mboni kulilwa ni mwaki wa Kitai. Serikali kwendeka ina ikisie enendi liua molio na mbeu. Alimu wanene kukulwa momi siasi ya lama tevisi vindani tuelekelete mitianini minene. Enendi kufundigwa yulu wapata wangu atanio ya ikundi. Vilingi wa Mauvoo. Musaisiano tukwatianie Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV/FM official. Sima sia Katende na Kitondo Mboni nisiende na kuvudhua ni mwaki siukine na hiende na kutoa ni undula ndongo isia kaunti ya Makueni kwambia valave gavana uoma ende na kumania kiko kiu manginene achathini cha mathiko maithe wa MCA wa Kisau Kiteta Deras Mainga gavana ni waweta kana mena livoti ya kuyana kana veikundi ya adhui amwe ilani siosi kuodhothea mwaki mena muvango wa kunengwa mwana wa kutila mbwau undula na ke speaker wa kaunti isu ya Makueni Douglas Milo uwaitie kana mayaile unengwa mwanya wa kutila miti ila ya vudhua ni mwaki. Caleb Chalo wa Mutunga na kutuvingu ya Mauvoo maitu. Niva vetu kitemo yumwe kuma mwaki wa mbesio kusi wa mititu nila isimane siya Mboni Takatende na Kitondo. Na tisi masi Mboni sisioka indi mwaki no wende na kukusi wa simane ingiva Makueni takuwa ya chulu kibwezi na makule va kaiti undula wetete viu vinoneni kuma vala vendongo isi yaki uteti. Vambone vakiwetekana tave amwe mandu alame kweliwa kwitha memu vangone wa kukwatia mitito mwaki ila yesimane siya Katende na Kitondo nikana mitito yosu ya vya Mauvoo ya serikali kwisila muvya wa mitito umanenge mwana wa kutema miti ila ya vuthwa undula wa umane wa mononi ndongo ikuma va kaunti ya Makueni itongowe ni gavana Mutula chathini kimwe cha mathiko Kisau Kiteta Mutula kikuna Mungu utemi wa miti va kaunti ya Makueni. Wamekata miti 4,000 pale Kivale Falls. Na wanaingia katikati ya msitu, wanakata inasako huku nje mkiangalia juu ya mlima unaona kuna miti na hakuna miti. It is a cartel and we will not allow it to deplete our forest cover with the excuse of logging and burning our forests. Nimeuliza Kenya Forest Service together with the county commissioner watusaidie so that we can stop some of these fires. But the county commander wanaangalia tukipata mtu ambaye anachoma hizo misitu yetu kwa makusudi wewe utalala da. Akiathana kukwatiania na maofisa maithe kao vamu na maofisa Moses Yungua county commissioner Mutula ni wavuthisya mike yote misingi lekete kunengano ni amuma enende makana mwaki ula weke mane ukwatagwa ni kenda ukusie mbua. Alona wewe inakasi na yasia kana wewe anu na wewe inaka nikenda aenda ajengura mataya zilipoti hizi kwa serikali na mwenyewe hizo ripoti ni za uongo kwa sababu wale watu wanataka kuchoma hiyo miti kama vile Douglas Milo anasema wanatafuta njia ya kufanya logging na tumesimamisha logging at county. Kama kuna mtu alikuwa anategemea utachoma miti ya Kitondo Forest, Katende Forest, Makule Forest na Chulu Forest alafu upatiwe license ya kulog siku zako zimekwisha hauna license utapata. Kavindani kauna ke speaker wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Milo ulevikete chathini kia kiumania kiko kina kilo kuweta ne mwisho munene ni wenda alame kuko kulya mwana wa kutema mitila ya vutha ne mwaki maikatate nongi kunengwa mwana osu kwa wila yobibia ye masitu unono nae obisi nyusu hizi ya waneka tele ya ndo madigama bedi so kana marodia kima mailikuwa Kenya Forest Service matia like mwana wa kuneno
matelemetela ibie ya ungwa no kana mabyombo makaze mendo kadanga kibita wa the dead wood ko uni project inaene ani ukuja gavana na senator tuna neni ando mamboni ona matema ekani kalebo ye yeho nondo na mama na matema ndio ubielenge ko utuzobeisi masitu amanene yao chathine cha mathiko maithe wa MCA wa Kisau Kiteta Darius Mainga. Caleb Chalo, Mutongo TV, Kumavamboni, kaunti ya Makueni. Umwe wa alame kukitia kibila cha MCA wodini ya Chome dhana mwingi ya udhuiloni wa Sua Alphonse Mukwayu Musimi ni wakulia serikali sieli siose na wito madhina manza anasinye ikisia enende leuwa molio ondumwe na kwa mandhia aimi mbeu sia kuvanda. Mukwayu ni waweta nzani kinyiye muno na vena vata wa mivea ila ele udhinikianza kwa kuidhi wa yaema udhinikiwa ni kutuma enende melicha mituoni ndhuku taungei na kuodhodhea idhoko misini. Lina Musangi ni mwandiki wito. Na kamemeka kama visa kama Mutongo ya Alphonse Mukwayu Musimi na uloku melilia mataki vila kia UMCA unguwa kia makia waipa wodini ya kio medhana mwingeo dhiloni wasuwa ni waweta nza taiki nyete monoki sioni kie vala waweta mivea ilaya ile kuthini kianza kwitha ya ima kuthini kianza ni kutuma enenzi melikia mituoni nzoku taungei na kuodhothe idhoko misini be imina mundu vinya nza ne mituki ulasimisia mundu akatwike kingei kana akoye na wathukizia ku katika villages kana katika misia ito kula motoi nukuwa bena ungei mwingi ungei wa mboi ungei wa nguku ungei wa indo na ni asia ondosu andonomede ama meolika maundu ni asuma thuku nundu wa kwithi wa menanza ona makau ona ndu kulungwa mesi ibeti kulungwa mesi na siana atumia kutia mesi nundu wa kuona kana muyo wa kumandaliun kumanza bisi na kumanza ngua na maundu alangi mususi nitawitobie niyo ni wakule serikali ya kaunti ya Kitungu wa Gavana Julius Makau Malombe avikie na kulikila na kumetana ekali ananza ningu kulia pia government ikalate nondusi ukosa undu wanza oyose twa security issue na ila muno sina thina wa kiguo sina thina wanza na muno na nza ya indo na nza ya andu wethi na osi nisia inikiludiwa nikenda wethi undu batonyeka andu maitu ni matethio ni serikali otherwise ni twese serikali no ndina alikile ethwa ugonze government ikawati ya nethe ka implement kana ikeekia maanani no ndia Kenya no change ona itu alangi tume katika Mutongo ina mone maile pia kuchangia kwa supporting government policies unyibani wa mino udhela kila mundu ni waile kwitha ai support programs ila sikwete maana kula kuya ni wongela kueta kana inenze mayena mbeusi ya kuvanda kavindani katwelekele vindani ya mbuani oweta kana mbua yewe machana mbeu maivikia na kuvanda na maende ya kuvinyeka omienda serikali manzi aimi mbeu mundu wa mituki ni twange ulikambanda ni na mundu inanza anda manya kuima kana anda twanya kuima o mituki siana zito ni siangia kwanzia kwika mitiani na siana hizo sikuika mitiani sienanza ona kusoma kwina thina kunienda kwa asia serikali ni kalata na andu bene olanda makona undu matonya kuvikia enende rimama vikie o yunye ni thitwa o kiuma ngweta na thibala pe andu ethio no silingi imwe kana ile ngonenge andu maitu neke na mawen beu undu beu niyo ituma yupa ntuma thina ni wanza ambua yeua na umundi ona numa bana ngothinga liko cia thana na alatu ikona namo na ninguthio manenge okabelu kala ndonya nikenda withie ni mabanda na ningi ngumakulia alangi pia mena vinya matethesia andu maitu kwanzia sio ma support ona uyovo ni watumia ivinda ikutungia serikali ya kaunti imovea kwa kukunikila maundu mauiti na kunyaikia ndawa masivitalini government ya Kitui movea nundu chumwa kiino nina UMCA na ninguwa nina nenganie ndawa nuna unonga likwelengi andu maingi matenanza mwiwina wenanza nuko thako kwatwa ni muongo onuka kwatwa ni mathina ona andu maitu maingi no mathele nundu wa kwitha kwinanza kune pongezi government ya Kitui yongocho ni Gavana Malombe andu macho methana nina mukulingi kwa wenyivyo matuko nyanya mavika ula sionze kwa Mukwayu ula sionze kwa Kwelumila ula sionze kwa Wiper ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma wodini ya kiomethana mwingio dhiloni wa Sua kaunti ya Kitui ni Lina Musangi.
Hivi ndani ye amanyiwa metele mutiani wa KCSE na KCPE mwane kivila wanzama ya kisomo kauntini ya Masako Grace Bahati ni wenda hali mwanene manenge amanyiwa hivi nda yanu ya kuyumbanisia mitiani isu ingi Bahati kulia alimu mwamesi ya seyela matena utoni wa kuiva ndevisya maskulu Boniface Mutisya ena ingewa. Hivi ndani ya manyiwa kuyumbanisia mitiani minene wa kilasi cha nyanya na ula wa kilasi cha form 4 kana cha kana mwana kivila wanza maundu makisomo ndini wa mbunge ya kaundini ya Masako na ila ingini MCA wa wadi ya Cheleni la matungulu wa kaundini ya Masako mwandu Grace Bahati ni wamenda alimu kuyumbanisia nesa na inge kuikiria kana manyiwa ni mekala maskulu nevindani yenza na unyivu mbesa wende na ukusiwa kuya siai tena utuwanyiwa kuiva malo kiwavuka nyoma kusomethia manyiwa mwa maskulu ni kwa siana situ ila si bangete kuikala mutiani wa KCP na KCSE. Congratulations. Na ningubodha alimu nini siku ina thina muno wa school fees na kwinanza na asia maina mbesa cia school fees. Kwa ningubodha alimu mutume siana isu sikalungwe siekale sukulu twetele basari siuke nondo la tuilonja ibindane the siana isu ni siku tia skulu na ntuko na nimekwa cia masomo mo. Kwa ningubodha alimu on the mama tungulu constituency mikatulongelia siana tume si basari siana isu tosisia ondo tona kuitethesia. Uwa kwa tamba ulimokoni wa mutalisa ndeni wa mbunge na kaundi ya Masako MC wa matungulu ya udhulonu wa suara file nzao. Ula wetakana kino kutunga masomo na etina na ingi kutuma manyo maleo veta nesa ndeni wa mitiani yo. Muzi ya dhana jana musi. Manda nga waya leu na kwetenga waya school. Na kana kuka isi oketina. Nanda ya zia na ingi na especially isi from 4. Yaka yu ilo jatafadhali. Si ya school manda hiyo nzia sienu suppliers unanyeza imu ya ololo kwa limu nono nyemu mapushi kulonja siana hivi CDF no break yo de to tie nendelu ingi MCA Rafael Nzao ni wamenda siyo mwana numango ya lugu kunikila amanyola medho ama kwa mete mesini ni kuhidhiwa asaimu matena ukwati na mavikiena ukosa ilovia seo matunga maskulu na siana zidu zizome day school na day school ningilina kwa tamu we mutoi wakana kata school sisi abuta utoine kwako kana kayamia school kedha ningilina likilela tafadhali hivi na yemba za mbunge onatuza rio lake maniongezota Kristo na atoi yasio onokezo na oya chaka na kako kana kama mutoi wakunu wasomelisia ningilina ndia zene mbeza nini lakini kwa moyo mutio wadangili umoka ibaka kazi school mwandu Grace Bahati ni wamenda ingie nende kutethese na kuthuima kulatongo imeze wa maile uthukuma na kute kuthukume na ingie kutethese ndini wa kumanenge maoni mamondo la matonya kwithwa maendo meko isioni cia ndwani kenda kwikiria na mwatonga lama vikiana usakwa na muno maya msia maina vikiana ukomelela ndini wa wala maile uthukuma mwene ndiva kaundini ya Masako idia nduma MCA ba the mbungeni ni twinda twina plenary seat cia kila wakele na wakatatu oni ngomubodha andumba ito mama tungulu mukalika ba the YouTube mukasisia ila tokuweka motion seat ba the mukatutethesia kutuelesia ayetu sukume iki na kina kana bala mwabike isie moya atwaisia nesa undo baile nundo ya umwe wa MCA ne legislative na usune wewe ya wito kutwa wasia wenu ba the mbungeni oni ngomubodha mwikala mwedu kesi ya kila wakele na wakatatu nikanoke saidia nitwa amabata menu undo maile. Rafael Nzao inena ndino uneni wake emenda sei kutethesia kutwaise unenanya na manyoko nyasi kusia kuyumia dha ila siende na ukusiwa kuya muika na ingi mwakuiwa mea manyiwa mama skulu waiwetaka na maundu maki mikali mavindie na uvenduka indi si ingi na ukuiwa mavikana uvetuka nya uneni na manyiwa mwako nya maundu maki mikalile suicide yingibie nundo wa pressure sia maisha nini enda kwa asia tuikazeni siana nimeku lakini hivi asia hii na hii siana kuina change ya maisha na ndo metikile kuchange nevinda kana kaku maisha lawa iwe na muti moka ya momo kwa uni be difference na ndo ngi na maeleano siana hivi la tutia la makandi yao siana hivi ala masukuma wasindo siana hii akili sio matuko nisiyo lumuno na sindula meka sindo tofauti. Mutongo TV kuma kaundini ya Masako nyeneta waboni Mutesia
Ikundi miongo itano na ilasi na utalo wa memba ngilumwa na maana 5 na inokieva mwe na kusovya kikundi cha Community Integration Network chondoni ndini wa sub-county ya Kitui ya Udhuiloni wa Sua countini ya Kitui nisi akwata umanyisio kukonia vata wa ikundi na uniko ula utona ukwatikana ikundini izeso ilatu iwa kanisani wa Deliverance okoni wa chondoni ward ya Kawe. Onesmus Talo ni mwandiki wito. Kikundi cha Community Integration Network ndeni wa sub-county ya Kitui Udhuiloni wa Sua countini ya Kitui ni cha kwata Mauvoo cha kukanya vata wa ikundi na unikoloto nya kukame mwambata kikundi iseswela tuwa kanisani wa Deliverance ula sokoni wa chondoni wodini ya Kawi. Ndongo isi ya kikundi kima tongwe ni kivwa kivalo cha chondoni Johnson Mwati ni mawetakana kikundi kiki katerese vanene kukitana nzano vungulu wa Mauvoo na monoki lioni mbunge cha Kitui Udhuiloni wa Sua. Kielo kitu chambe inaenda nundu President Moi Kibaki marehemu ni waloji nyumba 10 2005. Hii nyumba 10 wewe kikundi kionze kitu kumeopoa nyumba 10. Wewe katika security, ungiwa mbui, ungiwa nguku, ungiwa chochote katika village ni woleka ni waniba. Asuma kiedha maete serikali kutoninga information. Elabe mundu uki kumanza munduku taloko mie kana hata na school education ile masapoti mseiwe meo ni busy. Withe ni watu nenge list yesu ituavawade kwa serikali na indala ile ikusakana kisomo. Mwati ni wakule serikali pamana makundi matema ki serikali kukwata mbongwata ni ino kana kutethesya kukitana maundu ala methitu mevinya mwenembi ivonza maundu ma kisomo na usesei. Tulichambe tuimanza mbesa kondu wa kukilia andu maitu na kuwa kwa nanga ucha ila poverty katika villages na kwa nanga alama tafuri kisomo na kwa nanga alama mangia kalama zamira nikenda wisethia nimeona unduma ile kwika na kwa kitumiku ni tu kodi ya serikali ila ambapo tuthukuma kwa niamba kikundi kitwa CBO sigilo nikenda withie ni matethesya ikundisu tana inji ma Kenya. Nake Johnson Shedra kando mukwatanithia wa kikundi ki aseni mavanise kutoa sionene nyana ndongo ipo mana serikali onduma na bengi cia bambe ya Kenya kukwata hoteli wonde ulotonya kukile kikundi ki bamana amemba mo ki ukwati ilelo cha ikundino kila kikundi ki kilelo chacho indi tunabikie bandu tuona nundu imune sindi sina ndume ku musimata asoma mayumi simakabika bandu baseo tora nusio tusobye one big community group. Ta kontineta wa ikundino kielelo cha kwa ni kuhakikisha kana kila kikundi kina bifia nicho kila na cha kwa na ilingi kuthiambe na woni wa kwithia tuikwata na kila mundu county government, national government, non-government organizations wize kwithia andu maitu mapikia kila chionza kitona kwithia kitona kubikika. Utongo wa ngwati ne wiweta kielelo cho kinene ni kukilio kwati wa NMB kumanangala masia mikalile nila sithi tu yambata kila ivinda wakwata na ta CBO na tualikana na tongo imaitu no tutetheni serikali kwisila tambeza ni sia weso fund no tutone kusi access ta kikundi no tutone ku access misaada ile kunenganwe ni mashirika meki bathukanyo utethio tola unenganwa ni president waitu no to access loan sia muthemba tosu na maitu kethia itina wa muthenda no maiyo kindu mesani kuni ni twite na ngo yakwa kana kila kikoka nundu wa kutethia ikundi cionthe ngakiungamia nikera witheni chabikia maitu nundu ngo yakwa na kiyo chakwa ni kuona itwa itu yukilite na mwitu mateo kwa mananza. Ane amama memba mangwata ni kume ikundi ni kivathukanyo mayelesioni mavikite uteleka kumana na udhukomi wa ikundi valame udhuthi alangi makwende iwa ni kulika ngwata ni ikudikanoka na kundika na mautaidio ala ikundi ii siende na kukwata. Masiro ni Anastasia Maza wa Mutua kuma kikundi ni kia Tumaini aninone totedio munene wa Ngulu nundu nyene na nyumba ya muungano kwa kwisila Nguluvuni na nina vanda miti na nduma green belt tena wangali wa mazai na nivinda ivasa muno tuvanda miti na mboka ano tuitha cia nguku na nituona utethio kwisila sindu nisu nundu ila twata nguku situ nitwakwata mbesa miti itu ila twata nitwakwata mbesa neza katika kikundi kile tunacho the organizing committee na kia kwa ni mupea kila mtungia kikundi kitu na kwata ni nundu na meta nimekuka kwa wingi na ni makulia onala matiele
namo mekase namo moketo kwatane mungu twene no mpaka tuimbe chake mogeyoanda Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Chondoni ina Kitui cha Dhiloni Wasua kaunti ya Kitui. Neta Onesmus Chalo. Mwene kivila wa maundu mawimi mbunge ya nene musiaisia katambe ukwata udhumo munini nigwithi wa ndisio kilio mituki. Uteti ni kuibwabwania kana ni undu umwe na kithia na miwa yacho. Sindi wa susa ni sindi wo ni shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wadala. Tie kanieti kwara ni ena tiambi othukuma. Wiseni wisa siethia kathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day, but our opponents' tactics, they have their way. I've never had such peaceful elections here before. We are one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulitangie wamanya ii nasio ii no siesi nake ukobele katikati nukusasia irula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonya wenda tungone ya kula ndio gavana wa Kenya. Maobenduku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli ciothe ni undu umwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered anality. Useo nekana va ekumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli ivosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu ni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. We nuthietu ithino mauki bathukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwana ndo sungi waku ne wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvose mau asu meukuthenia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mavisi isioni siki bathukanyo sivo kibwezi matu mwingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawe masaku kuthengeana na Titot Hotel wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leloni waleta marol kulianilia na Maximum Miracle mavisi ameda mavingo to kila muthena wahingi no makunisi mukusena nambani i noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mounteverestcures.com. Ni na udhocha ingi musiaisia tutambane mwene kivila wa maundu ma uimi kauntini ya Masako MCA Charles Mbuva Moli ni waweta kanano nginene ndi makaende ya unewa mautao ukonia kuyumbanisia Mbuva hainena naandiki Mauvoo ni wamenda henendi alamena ukwati na mate avinyiye muno maikali kilile iseso ya kuwanya mbeu ula unavikie kana iseso ile navikie na uvingwa ni governor wa county ya Masako muthanani wayo na kunenga na ivuso aimi mamandhe undu huwa kuthesia
wa kutethesya kuolanga yua. Boniface Mutisya ni mwandiki witu wa Mauvoo. Tanzania kwa kilanja na kwa ilanja ni mava akaundini ya Masako na matambela mandena kwa soni silikali ya kaundi ya Masako kwa kwenye ikisia emi mbeo na isa soila ya mbewe muthenyane wayo. Yunake mwanikivila wanzama ya maundumani mandini wa mbungi ya kaundi ya Masako na ingiula ni MC wa kangunda udhilwani wa Swe Charles Mbuva wamenda emi kutumia vinda ilaja hivyo kwa ilanja miunda yo na kuikithia kanama inedhewa ni mbua moko matheika na matayumba nitie. No tuke une o reports nandu ma weather meteorological department makatuya kwa kulilia kwa mbua yethwa ye nini mbeu ino nitukulia imimbe nitumakulia mabande tene ilatane wa warning sisi ambua kwethwa ye nini tethwa teimiza aemi patonyeka imbue sui yambia yethe mbeu yinthi na nundu national government no yetie initiative kana walanyo wa fertilizer pia ni mwezi miunda jitu ni amosie na ndi mika ikeka nesa bate muthangote muno esi na fertilizer kana bo utawa kwa ningu kulia aimi mathi obisini wa agriculture mathi merejeste matonye kuthiku wa fertilizer obisini sia cereal board wise kwithia mbeu ino mabanda na yane wale ula wailite ni asia nesa pamwe na effort ya kuimia. Ene ndi mavikia na ukwata mbeo kwa nondo mithanga yo ile kana nondo mavikia na ukwata ngetha yana yuno amena na mwana matavikia ukwata utheika na uwa mithanga yo methwe moikulia mautao na kuekithia kana maina vanda maliwala matatonya kusia nthini wa mbua nini letonya kuwa ma officer the technical people kana ndo ala meno tuika nthini wa department yesu ya wemi ni mana advice ite kana makamunenga governor tao ula wailite ukesaithi ya kisio kina kitwa wa mbeu ila nzeo kwa kuvanda kwa aimima isu kondo aimima itu etu mukulia make a use of mbeu ino mukune pati ila nyo sauvya miunda na muibanda mbeu na tibo yanga imbua yue mbeu siekenesa vani wenda andu onthe metho maikwatene nthini wa itambe nenga niwe ya unyaicha mbeu na kana andu ala mena ukwati maele ulikila na kuvinya ala mena ukwati munini nthini wa iseso thi andu maitu ningu mukulia utethio lo nenga na weni silikali withwa wa kweka mitigation kana wa utethesi andu ala avinyie aime na mateno ukwati muyani kuya imimena vinya o mundu no thukuma na eno tonywa kuwa mbeu na kuvanda munda wake patonyeka muimito sune ndo na umukulia aeke aimiala mateno tonyi pe aimi mundu utafodi mubuko ono utafodi nyusu mubuko be ni mutungia madam governor mubea munene muno nundu wa initiative yake ya rapid resource initiative RRI ilono kiena ya mithenya yana yambe anamba kutumanthia matinga both ma county government na ongela angema national youth service nikenda with the isio on this ya Masako kwewe ya wende utemi wa malelu ondu mwiwie madam governor nena nwende isio sie kibathukanio cia Masako ndatona kutalania andu meki bathukanio ni mekuona matinga isio ni sio kie weta ethiwane nthina mumakethwa mayate ya matambea nesa ikatethesia kulagiwa inene ila yende na ikumbela isio mbingi na kaundi ya Masako na imwe ya isila siende na ukwato ninza kana munyao aimi yuma endete muundani makaime evindani zina vinya muno zila maendete kuika effort ya uthukuma na moko miundani yo na mabuni mathei na mundu winanza ona kuthukuma abikie kuvanda in a meaningful way abande kiasi cha ilite na kuthukuma muundani kuyona vinya yuti la Masako kweya wakana tikundu kwithwa ayua Masako kweyua yua be bandu jebikaye katwiwe sietwa na yua yizi kitite andu makitite ubindisia malete uzitwiye sietwa mana kweyua nene ona yaile uthio ni record na nabika bandu nasia mute ola wikuo ni ona yua yizi ile itwa ye biuve nundu kwina mwaki mwingi. The temperatures are very high. No neni wakini wamenda tongo ikulikila na kusisia enende lavinye na kweka utunga metho kana iliko sionthino utethio kuma silikali nene na kwethwa memambe kuvikia enende la mekwenda utethio wa leu. Andu ni meku koma unene na tani muyumbe musakue. Andu ala meku oka kwa kwacha. Ona meku ete mabata ala manene batola munene ni wa andu maenda bia makomiu
ukezeria ningu sympathize namo kana ningu igwatei na ngiyumisya ona tuia na kila kinini ninacho mpaka ona leu ulani na physically tukaola na mundu akauma alona kilo ja mbemba kana mubuko wa mutu kwa uywa ni zinge kuma waka nguno kaundini ya Masako nyene tombo ni mutesya witano ni waumwa kwia moika kutumia simu kana mitandao kwanzia ila yailite kwiyuna ta kuthukuma online ni kana makwate ilovia sia kumatethia na kumokilia uni kwenana na Onesmus Kioko na ulani muungami wa ikundi ya Global Football Investment wala waelesea kana ikundi yiu yina kilelo cha kutethia amoika na muno kuma thengeanisianikana kwa ilia inengo sio na kumevatana na mituo ila itailite. Onesmus inenea sub-county ya Changamwe ni kaunti ya Mombasa. Angelina Muse ena Mauvoo. Onesmus Kioko na ulani muungami wa ikundi ya Global Football Investment nwalesya kana chelelo cho kinene ni kuvikia amoika na kumathuthia maundu ni kivathukanyo wivo tumi mweli wa mitandao nziani ile itonya kumatethio vamwe na kuikithia kana ni mokilie nengo sia amoika kwanzia kivathukanyo na muno kwisila mathauni kwa upandu ba gwika maundu mathuku ndona kwia andu mamoika. The best way kutumia simu yaku ni kutumia simu yaku wisovya mbesa kindu kila kiukutethia o mituki nundu wethia we busy we manda mbesa na maundu ma ukutethia akili yaku ni kumanga kabisa sindu ni thuku na sindu ni sia prostitution na sindu ni thuku ila itetutethia lakini kwithia akili situ ilengeto kindu kimwe kwika kindu cha ututethia maisha na kutethia family situ na maisha maitu. Engine walesikana mena mawalanyo mwanya makuikithia kana amoika ni methiwa na maundu ma kwika tanzia imwe ya kukitana na mathina mama wia na kuona ni makwa tanzia ingi sia kwiyukilia kiukwati aiwete kana ni methitwe mai mathanga sia kwanzia kivathukanyo takumanenga mithinzio ta mivila ni kana kwa ile nengo sio ene ndima kawaida vijana nimeutetheka kwisila kukuza talent kana inengo ila andu mena sio sia mipila sia mathau sionde nimeutetheka nundu twa maete pamwe nitikuona kana mundu ilo ukona nywa aithau kama thau make niti uma motivate niti umanenga motisha ya kuendea na kuthauka kama na twa manenga zawadi ta mipila niti umanenga mipila niti umanenga trophies na sindu mbingi sia umatethia sia umatonethia kuendea na mathau mo. Na labda wito wako tuinenga na misaada tuinenga na tuitha na mathau ma kusemba ama mipila na yitu ina mipango ya kwithiwa na mipila mingi na mathau maingi ma kutethia ene ndi na kumaete pamwe withie yu ta andu mamuika ila makwatanite na mathau na maundu maingi ma matethia matitha na ibinda ya kuswania kwika maundu mathuku ta kuthi ung'ea kuthi kukwata andu ngeta naku ni kwithia methia mena kindu cha umatethia andu aingi malikite maundu ni mathuku ni kwithia matina pandu maunya mbesa. Kavindani kaujuge ncharo na ula uvikite kutethekane mulati une umewitano kwi amoika kwikithia kana ni matumia simu na mitandao kwanzia ila siailite na ila itonya kumaunaneka na kukitana na unyivu wa mawia kwi amoika vandhi ya Kenya. But charity thing ni ukipeana chakula, je, huyo mtu ambaye umempea chakula kisha atasaidika na nini? Haisaidika na chochote. Ndio maana tunapeana hii kitu huyo mtoto wa mtu ambaye yuko katika mtaa wa mabanda, kama mzazi hawezi join but mtoto ana akili ya hizi vitu za online platforms, anaweza ingia abenefit asaidie familia yake. Maundu ni ala angi ikundi yene ya wetakana ni mavikia ene sioni na kuvikia kumatethia kwanzia kivathukanyo wivo kumanenga liu tanzia imwe ya kukitana nanza vikia andu ma kawaida ene ndi na mwaitwa lako kwisila kumanenga leu na ukethia no matetheka oyu kwina nzambingi muno. According to me, mimi kama unavyoona pale, si nimetuma nilete vitu chakula, sasa nitapeana for the members ambao wako hapa. Nilikuwa nimepewa 70 gifts, ni submit to 70 members. Hivyo. Another thing ni huwa nazunguka kwa hizi orphanage. According to ile alivyosema, walikuwa wameenda kwenye orphanage, saa zingine mnaenda kwenye kanisa. Unajua ni kila mahali unatafuta mayouth. Mayouth ndio na benefit na hii kitu at most. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Muse.
Na tuiminukilia enende alama tuni ya sokoni wa Kibwezi nimeenda serikali ya Makueni kuisilamu vyani wa utandithia na masoko kuthinikia thina mukuli wa kiwanza cha kutoa isia ndunu ni kaname thiwe matona kuendesya utandithia wo vataingwa mathina mainena na kamemeka kamutongo yenendia ni mateta kuvinyewa muno kamwanya ni kala matengiwe kutunyia sokoni usu na mwatandithia maiteta malumo tamekulukilwa ni kito nundu wa kwalanya malumo ute wanzia ya viti ivala menda kiyo kiucho cha ivinda ya sako swana wito ulawa ilite Kennedy Mulinge enaingewa. Ni vinda yumwe la tandithia na thowi sokoni wa Kibwezi ulawi kauntini ya Makueni mavite ya kila ivinda mavika sokoni ukutoa isia maundu moma kila muthenya aonde maivindeane ya mwanani umunini hangalau kila umwe kutaa na angikuwa itambia nila ithito ila simithia muma tandithia akutandika sindu sio uteo wa lelu na kuulukilo nikito sindu isia uya si bandu tithia isa kuiwokethia ni wo mundu alekatia popote na kwi atade tia sindu tutisawa kula tia watia wakundisirese kwa unundu akitumiku kitha ne batomeka tukamandu bandu weze kila kindu ni chaba ngondo laba ilite kwitu withia ni tutono tanu na lamo sana zimbeza na watia court withia mono tanu kitocho ndoja uluka kiulukila mbokesu kwa ne mbokesu ni tonya omiwa na ikwete mo nundu akitokela kiulukila Valama iweto nduta weki ya wima wamwi wa enende alama tumia sindu tamaleu hila siala na wote wa malelu atandithia au ngima weto kusakani uwa kiwanza tausiye ya mama atandithia kwa makufika sokoni u na muno methana ya soko paze ndile uka Kibwezi ni turazio na tinusu nundu Kibwezi ni zini soko nene na kusema ukweli kulingana na pala na mionele nundula ndumethia yutikita kwa ane kandu magiko kuthio kundu konge ambapo ezwithia izuni mbeza wethe atiele kwithe ilika ba soko na soko witu kiende tukithe mabato ni mongeleka twikulia mwende na kwikia biti na uza kwithia masoko ni matengewa myana yani ya uthukumi kwangeleka nyita ba kitu Kibwezi twina soko wa indo twina soko wa utea chindu nini ta nguku na mazingira ni poa ta masiche twikuona ka pandu pa kwitethia ni twale kwitha twina yuria na sio siba gugugetha ni twatetheka yume kule serikali ya kaunti ya Makueni hitongo ni Governor Mutula Kilonzo Junior na Mauvoo utandithia na masoko kauntini imatethesia makwata kiwanza kila mathiwe miaka 3 mevitu ni serikali mbitu ya kaunti alama nasa kuiwe nitutono makulia maendele kwikia kithito kila kinaivo mekiange viti zaidi witheni mabikila mwenende na mabatala namo asasa nundu ali akuma sokoni tinzio muno so makaisio kila area maka balance with anusio ilingi tu kulia munangango nituongelelwe shedi nituongelelwe miune nundu ba andu nimeva maiteseka muno la kwetho na sua jingi kwetho na miune mesio ndikanela mungoza nyambeza zienu cia koti mwigithe mwoso bandu bathei andu mande na ukwa Vilingi ndunu kuma Kibwezi kauntini ya Makueni nyenito wa Ken Mulinge. Ngewaisu ya Kennedy Mulinge ne kutuvingia Vilingi wito wa Mauvoo nina wikwatio kanewa vikia na umana mondo ala methi wa maikitika Vilingi wa Mauvoo eto waniye Veronicah SYOMBUA na Teresia mwendethi wa aitwa lile Mauvoo kwanzia ya meko duty ya mokoni make Peter Maunda kana star kivisi ndini wa kilungu cha kwambata tukamaneo ni saa ile na nusu sia kiokoni ndini wa kilungu cha twathimwe tukavikie kutava mwathimo mayova vamwe balatukethi wati thingilile na tinena yulu wa kuwekea na kuvoua na endino musiaise ni kuende usiaise musio wa kilungu cha kwambata na kuiyo cha kichakwa ila tuko maneoni saa ili na nusu sia kiokoni ndino wa kilungu cha twathimwe kina mwendo wa saa mwanza tiwanesa